Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style. Las Vegas domaćin je novog izdanja najjače svjetske kickboks promocije. Glory 23 donosi borbu za naslov prvaka u welter kategoriji. Nicky Holtzken protiv Raymonda Danielsa. Tko će biti prvak? Pogledajte i turnir četvorice za mjesto izazivača u srednjoj kategoriji. Glory 23, subota, 8. kolovoza, 5 sati ujutro, uživo, samo na Fight Channelu. Fight Stuff, jedini u regiji donosi top brendove borilačke odjeće i opreme. UFC, Venom, MMA Elite. If you want to fight, fight with style.